Shisni hadian balapan tandai ke jia kena ada pereng ki nongshong shnong ko umla per ha block 2 halor ke jin shak takti ki samla khasi ha ki pur ke Assam UMDC ke Mauhati constituency uba Charles Marngar ulapan pau ke jin songu ba ke jia ro halor ke jing tibet ki bor pulit ha ke jia lam USP ba en lamare ki deputy SP ki magistrate khamtam e ki bor panya district ka riboy ki brala ban temno e ke jia kena hadu ba ki pur ke Assam kila rai ban mi no na umla per Lekongnya yang asal ban penpau ke jeng Alfulay, ia ke district administration, ke isi jongi bercintia, ke jeng pentip terpilih meskat. Buat marmari la pentip, ia superintendent of police jeng riboy ke jongi ADM berkunjung border magistrate. Ina kali yang ke jongi peran-peran dilawan hal tiga jata, kemakatan dari kecikja. Buat kesultanat kelong bahadin baki lapoi maki, wapoi saung SP jeng hamran, iladon ke jeng keren itu. Buat hal ini ke jeng keren hangkai. Kebersultanat kelong ba kebami kedai kebamhar tam bat orang air susah. Alhamdulillah kerpang di police department, ya ADM border magistrate kunjuk ro, ya ke district administration. Karena alhamdulillah kerpang ro, ya SP jong kehamran West Karbi ulau withdraw ya lebih, withdraw ya ke jengbu di pulit hantu, bat kunjuk ro, bat weng no ikut gate kebelasna kini dikelihat su. Di kena kalian juga saya sisir nggak ada problem itu police department kampung bagi you isisha ya kejeng tray kejeng borbak kejeng kimen di sini bagi semua bagi day hok banyo ya kejeng ero kum kejeng ayu sih itu balada akan ini kami klan bor ke police kejeng ini don kejeng sekali don kejeng yo mesin nah kalian jadi nong senong jong ke dong ke tanjung ini kampung jadi kapuk borak uba Charles Marngar ke jingkren ginong pathai ko bor hanong po ulapan pau ke jingkemen halor ke jingla pen jai jai no ka huri hura ka shnong umla per ka bakta ru wa ka shong suk shong shngan ji ki pai ba nong shong shnong ha ka thain block 2 harai nong tung ha ka bakum nong mi khmar ula kerpat ru ginong elam seng bhalang bar ki ru pai ba bakin kiar na ki no ki jing thmu ban lik penshit biang e ni ka jingja namar ka la pan kta ka shong suk shong san ji ki pai ba ki basa khapun ulai jing modrui kinong ilam seng bhalang bar kinu ki kinhon ki badan ha ka jing angnut ban le hiar she ki shnong ka khaput bakin yakran ban pinbet chwa halor ka jing thmu jong ki bar ki rang ba shnong lani ki senjuk ki rang ba shnong khnang bakanum dan kanu ko huri hura lani ka jing ta ka shong suk shong san jong ki pai ba Tenrai kinyak akan itu por nagalian jonga ada men sim juga jing sokya menem setiap proses setiap ki pai ba nong shnong ki phone nga ki phone ki nong elam shnong ki ong ban ki haban ai ki jikpat syabaro ki pajba nong shnong apa ke jelam melia ke kubor segi seng balang ke kubor segi para nong elam jong ka sanyi masima bat segi rusina bat kata ke kubor ke baki pha yang aban ai ke long ba namar bang idon kami ke song suk song sai hadin melade ban sok ban penbek ki kendrom ke ngam jing bat ke sorkar asam menen kesli idon ke jing kerpat Baya mentahi sipor kenang makan demi kena gajing huri hura kat badang jayat gajing penbaik dia ukut sam kalian jonga ngasim ni kini kabu bagi pai ba usung senong kibu gajing kerpat ban kerpat si perlok seng balang ru mungkin so bah ia mentahi sipor ni ngangi nompat ya lek dekat grup syah te jaga lani sekini kita border